Hai bai rok puila no jotono no phung kaham sung tabuk phaisok pailajak khumulungo ketal film khlaina bagui sung tabuk ok khumulungni Joy Krishna Kopra parao thangui kaisa nogo video shoot khlaijaknai tongo hingke norok joyoi nai tongdi ani blog no jotono no hambai. Hingke sung tabuk phaisok paikya Joy Krishna Kopra parao onogo rule khlai tongo sini loskri bai sini monai puja norok nai tongdi borok ni rule khaimano ang phunuknani chaitokgano. Action. Iko lah habis ni bihe besan bukan kau nak buat juga. Akon omnya sehari ni aku semua mana opsi dah ada sama nak tongkol. Ngeram tang tong lek ya. Ana hamzah ko. Kapan ambo na hamzah ya. Nung ketang hamzah apa no? Bukan bos mali. Ayam syuting soal itu. Coba ditanya English. Tongare, ayam syuting baik kata. Onok ni rule paye yang otang tongo bazar digi. Aw. Norong nai tong di channel blog. An blog nai. Aw. Dah kon ke. Malai pinai. Nai tong ni so dia ko kita. Tole bamu ko khobor ko na. Action. Rangka hanya borong itu borong tak baca. Hera sago. Oh. Start action khanet lah ha. Ini yang sampai kami do, itu bawa dan itu kan ya bawa, ada apa ke bono nak naik, bono nasi ini, itu kan cerita, itu kita sama bersah, ini zaman apa? Sebenarnya kan, kita tuh opsional kan, Bos ini aku kan lagi bono tu bukan. Bono orang lain ni loh. Bono orang tangsa yang ini segera kerja. Segera satu apa nak cari? Norban saja. Oh ma. Sana yang kok dah. Kayak mana tas ada yang kok sebelumnya bu. Buat ini los grip baik. Kayak jadi pajak. Yang sini mana ibu tunggu. Nengkam sana mana? Momo. Nengketam sana. Oh. Nung le kotora. makanan sini. Takon. Apa ke apa ya? Enggak ke. Hai masanggu. Chair baca masang layu. Dah kon ke. Saya balik na. Ready. Pura ekdom ready.